U prošloj epizodi Rick Hunter je predvodio begunce sa Britejevog broda. Mada je tom prilikom izgubljena vredna Rick, Liza, Max i Ben uspjeli su da pokrenu čauru Zentraeda i probiju... Plavi vetar. U svemiru ih je prihvatila izviđačka grupa sa SDF-1. Obogaćen njihovim uspehom, brod se primiče zemlji. Hej, ovo je divno. Hoćemo li ikada opet kročiti na zemlju? To pitaj komandanta flote Zentra. Volio. Hajde pogledaj da li su tamo napolju. Još su tamo. U redu. Više ne pričamo o povratku dok ne obavimo posao, jasno? Jasno. Okej, krećemo u akciju. Ne možemo špionirati ovako obučeni. Treba se presvući. Kuda ćeš večera sami? Nije mi važno dokle god izlazim u ovoj uniformi. Moja jedva čeka da spadne sa mene. Šta im to znači? Znači da mikronci imaju velike moći. Osmatramo ih. Da. Ja sam vam rekla. Druga odeća. Vidim. Da li oni imaju uniforme za svaku priliku? Nevjerovatno. Menjaju odeću u onoj prostoriji tamo. To znači, prerušit ćemo se. Baš idemo. Šta je to? Odeća je neobična, ali jedino tam je odgovara. Šta mislite, pogledajte. Izgledaš dobro. A sada da krenemo. Molim, nastavite, komandire Hayes. Mislite da imaju toliko brodova? Da, ser, možda imaju i više. Zbilja? Da, ser, toliko. Prema vašem izveštaju, kompjuteri iznose između 4 i 5 miliona brodova. To je smešno. Haj, kapetane! Gospodo, čujmo ceo izveštaj. Dok smo bili zarobljeni, shvatili smo da oni nemaju nikakva ljudska osjećanja. Oni su podizani samo za rat i društvo im je organizovano na vojni način. Ispada da su uvećali svoja tela i snagu veštački, genetskim manipulacijama i mogu da izvedu i obrnut proces. Dok su nas ispitivali, pominjali su neku protokulturu. Fantaziranje. A je li bilo mali zelenih, a? Površnost ne priliči nekome ko se tek dokazuje. Šta je ta protokultura? Nešto što se odnosi na upotrebu roboteka. Mislim da oni veruju da je protokultura najviše znanje u svemiru i da mi posjedujemo te najdublje tajne. Preduboko za mene. Tišina! Ovo je ozbiljan trenutak, jer strana sila koja nas napada možda zna moć za SDF-1 o kojoj mi nemamo pojma. Miss Hayes, je li to sve? Da, ser, to je sve. Mislim da nam ne veruju. Verovatno zbog lažnog izraza na tvom licu. Zbilja, verujete u tu ludu priču? Ova informacija mora s mesta biti preneta zemlji. Odmah ću poslati šifrovan izveštaj. Nećete. Moramo se probiti kroz neprijatelja. Nećemo uspeti. S ovom brzinom mi smo 2 dana od zemlja. Oni to sigurno znaju. A šta sad? I sada ništa. Odmorit ćemo se do novih naređenja pukovniča Majstrov. Kažete da mi... To je sve, gospodo. A vas 4 za sada nećete ostati na brodu. Zaslužili ste odmor i opuštanje. Voljno. I uživajte. Trenutak, Liza. Da, kapetane. Ja lično verujem u tvoj izveštaj, međutim... Zaista, hvala vam, kapetane. Znam da nam verujete. Hvala vam za to. Drago mi je što shvataš. Radi bi sreo bajzemaljca nego tu bandu. Samo rade svoj posao. Ja bih se isto osjećao na njihovom mestu. Sigurno bi, tako se oni isto osjećaju prema nama. Tačno, i treba gledati s veselije strane. Svi smo napređeni, zar ne? Idemo kući kao heroji, treba da se odmorimo i opustimo, je tako? Ma da. Ti bi se odmarao i u zubarskoj stolici.
Ima toliko za špijuniranje. Odakle da počne? Možda da se umešamo među igronci i da vidimo ponašanja. Čini mi se da ćemo i dugo posmatrati dok ne shvatimo, a? Ne razumem. Kakvoj ratnoj svrsi to može da služi? Ne možeš znati kako je lukavstvo iza toga. Nešto čudno se događa, neobično, ali ja još ne razaznajem šta. Primetio sam, kao da nešto nije u redu. Ne, ali mislim da nešto sumnjaju. Možda nešto nije u redu sa ovim uniformama. A ti? Pa ja mislim da nema razlike. Bih volio da sam uzeo nešto da mi bude toplije oko nogu, a ne ovo vidi, ovo sve vala. To je to. Ti nosi žensku uniformu. Ajde, gubimo se odavde odmah. Trenutak, molim. Ne može. Žensko je tamo. Ti su zaista ratoborni. Max, mislim da sad treba da se odmaramo, a? O čemu se radi? Ne želiš da budeš heroj, a? Zaveži. A evo 4 mladih koji su na čudesan način pobegli iz kandže neprijatelja. Poručnik komandi Liza Hayes, prva svemirska heroina, drugi poručnik Rick Hunter, čiji su letovi već legenda i njihovi drugovi Max Sterling i Ben Dixon. Naša zahvalnost. Ali to nije sve. Našu zahvalnost izrazit će nova pevačka senzacija Miss Makros, lično Li Min Mei. Miss Makros? Ne znam vama, ali meni ne gode ovakve predstave. Čak mi se i uniforma sva obesila, vidi. Radije bih bila u ropstvu kod Zentraeda. Pa, možda se to neće ponoviti. Sedimo lepo i uživajmo, a? Čestitam vam srećnom povratku. Mnogo hvala. Čestitam i tebi na povratku. Zgodni vraže. Pa, hvala ti. Dede. Čestitam. Čestitam. Ej, šta je to, pobuna? Bro, ne paniči, mislim da nije pobuna. O, moja glava! O čemu se radi? Da proslavimo njihov povratak, otpevaću svoju debitantsku pesmu. Mua, mua. Nekakva plemenska ceremonija. Osjećam se primitivno. Ali deluje prijatno za moja čula. Masovna hipnoza? Da, nešto slično tome. Šta je to s tobom, Rick? Ništa. Smeta mi svetlost, to je sve. Stay where you are. Robotech will be right back. Return to Robotech, now. Zdravo! Skitnica se vratila. Drago mi je što vas vidim.
Hvala mnogo. Lepo je biti opet ovdje. Čule smo da ste unapređene. Zaista ste heroina. Mi se ponosimo o vama, Liza. Pa, kako se osjećaš kao heroina? Pa... Reci, tetka Klaudi. Ili si skromna zbog unapređenja? To, tako, otkrili ste moju tajnu. Tepa, dajte malo poštovanja. Evo piće. Hoćete kafe? O, kafa. Hvala. Pa, živjeli! O, dobro je biti ovdje. Zentredi kuvaju odvratnu kafu. Liza, mislila sam da ideš na posebno odsustvo. Aha, ali ovdje se osjećam mnogo bolje. Hej, Rik! Zdravo, Roj! Pa, kuda ste to naumili, a? Šta kažeš? Pitam, kuda ste to naumili? Radio je javio da se sav vojni personal javi na dužnost. To se ne odnosi na vas, naređeno je da ostanete. Nije naređeno ništa posebno. Onda vam ja naređujem posebno. Vratite se u sobe i to brzo. A ti ćeš sam na neprijatelja, a? Hoćeš li na raport zbog neposlušnosti, a? Jeli? Ne zbilja se, nego ala se. Ne. Drago mi je što to shvatate. Niko ne voli mudrijaše. Eto jednog sjajnog momka. Komandire Azonija, zemaljski brod povećava brzinu. Šta naređujete? Dolg za me nije ovlastio da ga uništim. Posmatrat ćemo šta se događa. Idemo ka maksimalnoj brzini, kapetane. Vanessa, kako reaguje neprijatelj? Još su oko nas, kapetane. To je čudno. Idu istom brzinom kao mi. Izgleda da se ne usuđuju da pucaju na naš brod. Možda si imala pravo, Liza. Nadam se da je tako, ser. Primit ćemo se lunarnoj obiti, kapetane. Pomno osmatrajte neprijatelja. Da, ser. Eskadroni Vermiliona i Duh spremni su za uzlet, ser. Mikronski brod je ovde, mi ovde. Znači, pri maksimalnoj brzini oni će probiti našu mrežu i pobeći. Hoćemo li sedeti skrštenih ruku dok odlaze umjesto da ih sprečimo? Što možemo? Razbit ćemo ih. Povećaj brzinu, idemo u napad. U slavu Zentraeda i Kairona. Neprijateljske krstarice idu na nas, kapetane. Ima ih 10. Nek odbrambeni eskadroni krenu. Da, ser. Vermilion i Duh eskadroni kreći. Kreći, napadnuti smo. Vermilion i Duh eskadroni kreći. Uključi transformaciju i zaštitno polje. Probijamo se. Manevar evakuacije je završen, ser. Svi sektori započinju transformaciju. Svi šefovi skloništa da se jave na most. Od kako smo čuli radio, svi su nestali sa ulice. Šta li je značila ta objava? Šta je dobra ga ta transformacija o kojoj govore? Bilo bi dobro da potražimo neko mesto i sklonimo se što pre, dok nije... Desno krilo transformisano 75%. Levo krilo potpuno transformisano. Uključenje odbrambenih kola energije. I tako, približavajući se planeti Zemlji, veliki brod se brzo transformiše u moćni odbrambeni kompleks. Kad je transformacija obavljena, brod se priprema da odbije neprijateljski napad.
Neprijatelj na doletu vatre, ser. Transformacija gotova, kapetane. Ali! Moramo još oštrije. Šalji sledeći talac. Desna mašina je pogođena. Industrijska zona pogođena. Sekcija 27 zbrisana. Zaštitno polje gubi snagu. Šta sad? Pucajte iz glavne baterije. Vidim po njemu da je beznadežno. Liza, zar ne čuješ naređenje? A? Šta taj imbecil Kajron namerava da uradi? Nema ovlašćenja za napad na zemaljski brod. Ne, komandire, nema ovlašćenja. Kakva su vaša naređenja? Primorat ćemo Kajrona da odstupi. Ali ako podelimo flotu, gubimo nadmoć. To se ne može izbeći. Moramo ga s mesta zaustaviti. Neprijatelju stiže pojačanje. Biće nadmoćniji od nas, kapetane. Barijera brzo slabi. Gubimo snagu. A? Šta je sad to? Eskadroni se razdvajaju. Šta to radi ta žena? Ti budalo, Dolga te nije ovlastio da uništiš zemaljski brod. Kao komandant ovih snaga naređujem da se povučeš na svoj položaj i prekineš napad ili ćeš se naći na nišanu Zentraeda. Kapetane, sva njihova oruđa su uparena u nas. Uštogani blesavi idiot od žene. I njena luda superiornost. Pobeći će nam. Zbog Azonije ja ću ostati bez pobede. Ali obećavam ti, ovo neću zaboraviti. I don't understand it. They shielded us from their own attack. I know, but we'll worry about that after we get back on Earth, Claudia. Re-entry 10 seconds. Steady as she goes, Lisa. Atmospheric contact. Pripremite se svi za udar. Desna mašina oštećena pri ulasku, ser. Kontrola gravitacija nesigurna, kapetane. Gubimo snagu, ser. Biće to dobar udar. Smo se spustili u Tihi okean. Kapetan i posada zahvaljuju svima na pomoći tokom opasnog poduhvata. Na zemlji je divan dan, sunce sija, more je mirno. Lepo je biti kod kuće. Fantastično! Baš pravo! Bravo! Jipi! Bio mi dobar akrobata, zar ne, a? Da, verovatno, ali
Pogledaj plavo nebo, Max, i reci da nema pravo. Hej, ukazuju nam dobrodošlicu, da! Izgledalo je kao da je hrabra posada SDF-1 uspjela da učini nemoguće. Vratila se na zemlju uprko stalnim napadima Zentraeda, tajanstvenih vanzemaljskih. Obsessed with capturing the giant battle fortress. In our next episode, now that the giant space battle fortress has been safely returned to Earth, Captain Global looks back over the past 2 years, years filled with memories of combat and strategy, while trying to keep the forces of an alien armada from capturing Earth's defender, the SDF-1. Be sure to stay tuned for Global's report, the next thrilling chapter in the saga of Robotech.